5 Dolinar Aleš, 6 Narat Matej, 7 Novak Mitja, 8 Selan David, 9 Kuhar Matevž, 19 Bošnjak Blaž, 23 Šimen Crnže. Na klopi za rezerve boste čakali številka 12 Rezar Nec, 13 Nastran Amadej, 14 Keren Gašpar, 15 Petrač Sebastian. Naj še omenim, danes se obe ekipi strelja v fantje selekcije U8 nogometnega kluba Bližnje Grosuplje in aplavstvo za naše najmlajše. Domači Bližnje Grosuplje nastopajo na naslednji postavi. 1 Ambrožič Jakob, 5 Koler Nejc, 4 Mažupašič Alen, 19 Špora Rok, 15 Šola Marko, 8 Ambrož Vuk, 2 Apro Čadnan, 11 Perič Marko, 6 Smrekar Jan, 10 Černič Nika in 9 Potočaj Primož. Na klopi za rezerve 12 Štampel Boštjan, 16 Kastelis Marko, 14 Škul Gaj, 17 Rozina Primož, 13 Šilc Klimen in 7 Čuril Žan. Ekipo vodi glavni trener Antončič Borut, pomočnikom Markovič Goranom. Ja, schön! Grešan prosto! Pej spoki, pej! Ja, gremo los! Gremo los! Pa ne, tu če ne dobiš. Sam! Še! Dobra laga! Perić, širina, širina! Penal, ja, daj, daj! Ajde, dej! Dodači so označili iz kazenskega strela. Ajde, še! Ajde! Ostani, ne, Peco, stani ti! Zarzi! Evo! Bravo, ajde si, daj! Še! Pade, ne žoga, pade, šta se makar? On je karton su.
Bruno! Aj! Igranje številka. Prvi, Ado. Pusti! Ale ne Tino! Idemo nutra, Aldo! Dađo, dvojka! Tamo! Idemo nutra! Sad Aldo, bliže! Bra, evo ga, Perke! Gijaš dvojka! Dađo, gijaš dvojka! Idemo nutra! Dađo! Idu bol! Crni je! Druga! Idemo crni not, crni not! Ja, še! Moj tango! Gre not! Evo not! Dobra! Šora! Moram se! Boki, vrlite, bravo! Bravo, ja! Kuraj! Kuraj, sami! Pet gol! Pet gol! Gol! Šut je no! U njega! Mirno! Svi! Jebote! Tako končana je tekma, polna preobratov, končni rezultat tekme nogometnih klub Ribnik.